wabarakatuh. Salam Golok Indonesia. Di kesempatan pagi yang cerah kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa pendapat tentang pergolokan atau perbelahan di Indonesia. Ada yang mengatakan ketajaman sebilah golok diukur dengan kertas HVS, dan ada yang mengatakan slis tisu, dan ada yang mengatakan ketajaman bilah itu terukur ketika sudah bisa menebas sutra. Menurut saya, itu semuanya benar, karena semuanya memiliki dasar masing-masing. Jadi, intinya ketajaman bilah saat kita bergunakan menyembelih itu bisa dengan cara yang sangat cepat. Demikian, wal-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok sembelih Nusantara. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow